Nije strašno. A još sada čuveni spomen. Da. I ostad nam budi spas, moćnom rukom vodi brani, budućnosti srpske brod. Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. Složi srpsku braću dragu, naš partičan slavan rad. Sloga biće poraz dragu, a najjači srpsku grad. Nek na srpskoj blista grani, bratske sloge zlatan plod. Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani, moliti se srpski rod. Pozivam porodice Lažarević i Vujović, delegacije komandi jedinica, delegacije grada, opština, boračkih udruženja osnovnih i srednjih škola da polože vence na spomen obelištu.
sada i u vekove vekova. Kamo ono da će još prije. Nebo je carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Za dušama preminuli pravednika u pokoj spase duše usnuli služitelja tvojih, čuvajući ih u blaženom životu, koji je u tebi čovekoljubče, u počivalištu tvome, Gospode. Ne počivaju svi tvoji sveti, u pokoji duše usnuli služitelja tvojih, jer si jedini čovekoljubac. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, ti si Bog koji si stišao vadi okova si oslobodio služnje. Sami duše slugu tvojih u pokoj spasitelju, i sada i u vekove vekova. Amin. Jedina čista i neporočna djevo, koja si Boga besnjemeno rodila, moli da se spasu duše usnulih slugu tvojih. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj. Jela. Još te molimo za upokojenje duša usnulih služitelja Božih, vojskovođa i vojnika i rodoljuba, a između njih za sluge Božije Vladimira i Vlastimira i za sve one koji su pali u odbrani otečestva i za veru pravoslavnu. Još se molimo da Gospod Bog nastavi njihove duše, tamo gde pravednici blaženstvuju. Evo ga. Onda sad će priča ovdje. Od mene to je da. Bože, Duh tvoj svakog tela, ti si sam zatru i džavu da si pobedio.
život svetu Bože dao ti sam, Gospode, u pokoj duše uspuniš služitelja tvojih, vojskovođa crnika i rodu, ali za veru Snatog zločinaca, među prvima se seti slugu tvojih Vladimira i Vlastimira, i u pokliku mestu svetlom, u mestu cvetu, u mestu odmora, odakle odbeže svaki bol, tuga i uzdisanje, svaki greh što su učinili rečju, delom ili mišlju, kao blagi čovek ko ljubi Bog oprosti, jer nema čoveka da živi, da ne greši. Ti si jedin bez greha, pravda je tvoja pravda večna i reč je tvoja istina, jer si ti vaskrsenje i život i pokoj. Uspuniš služitelja tvojih, Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo za bespočetnim tvojim Otcem, sve svetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Slava tebi, Hriste Bože, nada naša, slava tebi. Gospodo starešine, vojnici, cenjeni saborci, uvaženi gosti, dame i gospode. Danas se navršilo 14 godina od početka vazdušnih napada NATO pakta na našu zemlju. Svakog 24. marta oživljavamo uspomenu i odajemo počast svim stradalih u bombardovanju u proleće 1999. godine. Današnji dan se širom naše otadžbine obeležava komemoracijama i polaganjem cveća na spomen obeležja tragično palim žrtvama NATO bombardovanja. Istovremeno, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u hramovima u zemlji i rasejanju služi pomen svim stradalim u bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. I svake godine, na današnji dan, okupljamo se na ovom mestu da sa dubokim poštovanjem i zahvalnošću odamo poštu poginulim pripadnicima 210. bataljona veze, zastavnicima prve klase Vlastimiru Lazareviću i Vladimiru Vujoviću. Podsjetimo se, nakon neuspešnih pregovora koji su vođeni u Rambujeu i Parizu, tadašnji generalni sekretar NATO, Javier Solana, doneo je kasno uveče 23. marta 1999. godine mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija odluku o napadu na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Vlada Savezne Republike Jugoslavije s tadašnjim premijerom Momirom Bulatovićem iste večeri proglasila je stanje neposredne ratne opasnosti. U rat protiv naše zemlje krenulo je 19 najrazvijenijih zapadnih zemalja, koje su nekoliko desetina puta vojno-tehnički bile nadmoćnije. Bila je to za NATO prva vojna akcija u 50-godišnjem postojanju, koja nikad nije nazvana ratom. Za njih je to bila vazdušna kampanja pod nazivom Milosrdni anđeo. Agresija je počela 24. marta. Prvi projektili pali su u 19 časova 45 minuta na Pristoj, a zatim su gađani aerodromi, komandna mesta, kasarne, vojni magacini, skladišta, radarske stanice i centri veze. Prva krstareća raketa pala je na Beograd i to baš na brdo Straževića u 20 časova i 5 minuta. Za 78 dana trajanja agresije poginulo je 1008 pripadnika vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova i najmanje 2500 civila, među kojima 90 dece. Oko 10.000 ljudi je ranjeno i povređeno. Tokom agresije
registrovano je oko 26.000 aviopoletanja NATO avijacije, od čega je oko 18.000 poletanja izvela borbena avijacija. Lansirano je preko 37.000 projektila sa ukupno 20.000 tona eksploziva, uključujući i zabranjeno naoružanje, kasetne bombe i municiju sa radioaktivnim primesima. Prekidom borbenih dejstava, navedena ubojna sredstva nisu prestala da predstavljaju opasnost za živote građana Srbije. Na to nas, nažalost, podsjećaju i tragično izgubljeni životi na Kopaoniku u protekloj godini. Milosrdni anđeo ostavio je za sobom, pored velikih ljudskih žrtava, ogromnih razaranja i zagađenu životnu sredinu i otrove čije će se pogubno dejstvo po zdravlje ljudi ispoljavati još dugo u budućnosti. NATO je u prvoj fazi bombardovanja nastojao da krstarećim raketama i masovnim udarima iz vazduha za 3 do 5 dana onesposobi naše vojne potencijale i da istovremeno, podržavajući masovnu oružanu pobunu Albanaca, kopnenim snagama ovlada prostorom Kosova i Metohije. Vojska se efikasno suprotstavila dejstvu iz vazdušnog prostora uz istovremeno gušenje pobune na Kosovu i Metohiji. Umešnim komandovanjem, primjenom mera operativnog i taktičkog maskiranja, pravovremenim i prikrivenim manevrima, svi raspoloživi odbranbeni resursi angažovani su krajnje racionalno i efikasno. Obzirom da nije ostvario planirani cilj, u drugoj fazi bombardovanja agresor povećava razornost dejstava uz grupisanje kopnenih snaga u Makedoniji i Albaniji. Mete postaju gusto naseljeni delovi gradova, energetski i telekomunikacioni sistemi, bolnice, škole, dečija obdaništa, kulturno-istorijski spomenici i drugo. Izostalo je poštovanje svih konvencija međunarodnog humanitarnog prava. U bombardovanju je stradao veliki broj civila, a teška razaranja su pretrpeli Aleksinac, Šumlija i Surdulić. Prema procenama stručnjaka, materijalna šteta pričinjena bombardovanjem procenjuje se na više desetina milijardi dolara. Intervencija je, posle više diplomatskih inicijativa, okončana potpisivanjem Kumanskog sporazuma 10. juna, kada je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244. Rat je završen. Na Kosovo su došli FOR i UNMIK. Srbi su otišli, a Albanci su se vratili. Ostale se spaljene kuće, crkve i manastiri i bol u duši i srcu celog srpskog naroda. Vršeći svoju vojničku dužnost, 41 pripadnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, od vojnika do generala, položio je svoj život za slobodu zemlje, dostojanstvo svog naroda i čast profesije. 4. dana rata, 27. marta 1999. godine, u popodnevnim časovima, prilikom izvršavanja borbenog zadatka na popravci oštećenih antena na ovom mestu, hrabro su poginuli naše kolege, zastavnici prve klase Lazarević Vlastimir i Vujović Vladimir. Bili su među prvim žrtvama NATO napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Antenski stup pogođen je laserski vođenim projektilom lansiranim iz aviona sa velike udaljenosti. Sada, 14 godina posle bombardovanja, nama i našim budućim generacijama ostaje obaveza da kroz obeležavanje dana sećanja, posećujući spomen obeležja širom naše otadžbine, sačuvamo uspomenu na proleće 1999. godine i na najbolje među nama koji položiše život na oltar otadžbine. Neka im je večna slava. Žubor